for me that was it. Na mesrawo kasese matrase gibrena nya abotre na hweme odifo ntwi mekwa mede biba Mahama won se aboa san trophy ojami awaja de o fam so afam su mese a drive friend o metwa na timi na hye nso Yesu Kristo ani na suafo etra pon ba akopɛ ho etonsa eni omudidie na enumu ena Yesu ka se ni obeyi mama no okam ho bi ni obeyi mama no okam ho bi na bara Yesu ka sa sempe ena Peter wompia no twese kangu ho oni asu twade eye common no yi sikangu no so wuraje na ye hu nipa ko na oyesa na ye se fa kon ho a wo ni ye ana na wo yesa ye hie ye twese kan wa ha ona o se me se ni obeyi mama no o wa ya ana Petro se owura okwa me no bako ti asebuni yo badwimba TikTok for me slamo so ya ko 1K street bola abu no so mame ya ko 1K street non stop na we na me slamo so TikTok for me say fa won sabo asame be ka no YouTube attention TV YouTube eda ba you no fa sabo so wodon sabo so a me pa cho no wa share no wa like na wa my gifts aba me pa cho TV na bra Yesu yesa no so body e mo sese se me wo horo mo na ase e de mamo eno na Petro so wura me nsem fata sa wo ba horo na me mo ne se me so no o se da bi o so wu ame no be ko sa akoko mo mbranza no yi te bra ne ye di ye twitwi Yesu nya go tre me bro asemna na me de ba no o se papa kasantem de me kasantem abende we de nya bi etie ye twitwi Yesu eho ena Yesu ka chonse me koma jane nchen nti asemia no so ebra na Yesu twitwi no na fe yese no na Petro Simon osubra me no bako wa kokobon na ebi se yama Yesu esuafo ne bi ni o se me abranti an ho kankan abranti osusufu ada kokuku ni pai ena foforo na fo be se nye we no kan Yesu esuafo about tutpon na Yesu didi nyoni ni o se me kronfo we atutubotom wudi ni we eheda na mimi di na chi na akokwa bom na ayemienu ba ko so ma me pani mu hia Simon say me akoya ko Nazareth o mani frani ani bi ya kai se echi sade wo man mu no me ka ko dinati na tell him kankan na ko na bo me sa ori for back to back ni upompo sunsumu de we am ten kra wo me senior wo hwe me ketekete sa no me sunsumu ha me ha dwen no ngo bi so Owusu Bempah Rebe Owusu Bempah buko bi sa no arafo ma ya hwe video bi mesrawo asema me ka no obenya full video na mo ma yetie video ne kakra fa won sa boba yo no so YouTube link ne da attention YouTube link fa sa boso e do ba ko attention Tvgh oba ko nyan koma yedi nyina full video e wo ho na producer ma me hwe ya hwe video ne kakra me mo Owusu Bempah one ya me de ba mo Owusu Bempah me be challenging de maso dan to so na me kire ne se wa fom na hopsia do yemu nyina be pa chaw nti ono so be pa Mahama chaw mo me TV video kakra enti asem ya papa Owusu Bempah ojini hu di se Ghana kunwa nyame di ahye ni sam papa ejini hu di se na jo Mahama aso adaka 4 2016 ojini hu di se 2020 na jo Mahama ni nsam wo moja papa Owusu Bempah Ghana nyina do be papa wa yemfo so onuma sam atrapo papa Owusu Bempah enne eyese wu dwane nkontopo ho e kanokore papa ma hwe for the past
8 years ago, which now puppet super chair, Nina political. NDC that, MPP this, NDC that, MPP this. Chevy, you maybe go cover Owusu Bempah. None any man also. And let me cut some place where no master as well for you. Proverbs chapter 6, verse 1 boy. You have been pledged, Sen Anado. Yamina yin. What can say Yamina yin anado? See Yamina yin anado, Messi Cathedra. And so Papa would have catch Cathedra once a movie you mine. Only for me, Master say, who can say Pia with the quotation about Tosonamia, Media Yuano? Nanado Yamina yin. And you never catch us, na Papa, Fumada Kabako, and the swat to say. Na Mama Beswafo. None is some moja. Coming one coming candy for us. Papa, that day, oh, me you shouldn't give me a seat. So, Kunyama, not transfer one Pamano, a one of me. You know, said Rival Kitakano, Wafum, Matthew 21, verse 43. No, when I'm at your hinted from some, deliver yourself, and you, what's up, mommy? Papa, Owusu Bempah, no grow. Oh, you with your house, Papa, Owusu Bempah, no crabia unimia. What shall I say, Cabet? Tumilika. Koko mama chel. Ko na kopeto mama chel. Go and preach. Mama. Mikasa na usufuanda kafo. Mikasa na usamu moja. Mikasa wa kunkumu nipa. Mikasa wa yeboni. Misraw. Fachemi. Na humi mobo. Humble yourself, Papa Owusu Bempah. And speak the truth. And there be people for you be a kanokore. Speak the truth. And the truth shall set you free. High attention. Menase. Na fofie antuata. Na atuabam. Na yegare abam. Fofie antoata ne adware abam ne atru abam asabri nyina nsa announcement amedi mai and now I think the 1st October Your Excellency John Dramani Mahama mini will beef Mahama mini will beef. Let me congratulate all the pastors who went to the meeting of John Mahama, and John Mahama refused to call me to come, which is unacceptable. I told you that I've prepared a seat for you, which I'm going to put you at the Jubilee House to go and be a next president, which is I make announcement. Why, Your Excellency, you didn't call me? You call Tvgh and it says so. You call Owusu Bempah. The one say you carry the coffee. Owusu Bempah, go up, friend. Anyway, a senior prophet. We're a senior prophet. Aye, 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 aye. Eja mebo umrani, mebo umrani, mebo umrani. Eja mebo umrani. Asida sewo, eja mebo umrani. Asida sewo, asida sewo. Eja mebo umrani. Daddy, asida sewo. Na ya papa John Dramani Mahama. Bema bondi sa Ghana nyina sunsum nyina Ghana nyina piesie. Mame na papa sam kwanche ankra ase. Na mame na Owusu Bempah kasa nso ase. Na yekotie video emu no. Ya papa Owusu Bempah. Na ye vice president Baumia ekọ ho. Na so kwesi ada. No kotema kongwa chenchine chebisi ho. No ne trem. Me pacho police as video na ready a fashion mama wati na me tie for ma do fo hwe kakra. Mentanya dey say. Now I rarely do things like this. Me pacho ma onsa enwa ha. Let your hands be stretched toward him. Ade atikan. The first thing I'm going to ask for the Lord from the Lord, together with all the holy persons in this auditorium, any holy ones, together with the righteous men here and the holy ones and the watchers, long life. The first thing I am releasing is long life, good health, long life with good health, protection, preservation. Thank you. What you say? Now, Orie no, and not try say, and come back to see the spiritual city no. Adiama, ya papa Baumia. Now quickly, and I'm too fancy abwa eagle. And I'm go pie kunyana, ya papa Baumia to see from. And to be of shame, me pia sada me pejano tibi.
enya no tikaka o your friend powersin ketia pow ase nketia asofo na mukwa yi kwaji Burundi momra me bi mama mo your friend 12 to 1 midnight anajo your friend agurom na me papa Owusu Bempah gina ne property so say sani etie me see full video bo buy no sika na fa nko YouTube oba ko tie full video where me papa Owusu Bempah wonya me score mo fa takin se wonya me score odifo na oka so akofa nwea na oni me papa Owusu Bempah de me so oni me he knows me from 2019 papa Owusu Bempah ni you know ni kuma say Robert score attacking no me be kasa ho ni nyina me be kasa. So if you go to me person have better mobile but obo on YouTube it will pop up then you see the 2019 the prophecy I bring it out me kan ya be cancel na Kufu ado o man be sore tia na nyama e tia ma na mo obekọ amama nso kope IMF I say IMF wo ya mfa ma no ampa okwa IMF ya okwa first one second one ya mfa ma no sika na ama eno na odifo me won say papa Owusu Bempah a trespass o sunsun because that time na me time me na me shatani yellow ama me bo me sam sa obi a wo follow me bia unim na when na papa Owusu Bempah say ono no de gba o me abesia kunwa so na wa call regions ni na akofa anwea aka two cities two regions enti hopa na me be pagya poasin ketia kwame na ana me kache se poasin ketia kwame na ko se baby papa Owusu Bempah ko fa anwea no se no okọ fa yeye because so tumi ko fa nko a obetima magba obi abedi president enti me be ya before and after no me be kasa fa ho se Canada Japan okọ promise o wini ba omia obedi sika o wini ala chamati onusu o wini abi be won kunsa e ho sa video no ho me say just tap the YouTube link and go to YouTube and just tap attention Tvgh. What the about buy you try to call straight. You go and see. Enti me make sana me de ma sorry dan. Me de ma sorry dan. Say Owusu Bempah ko na ko pachew. Ko na ko pachew. One pachewa. Omo take video me ko kan Owusu Bempah chew. Wa gunu hwan ma say. Adam use Proverbs chapter 6. Was your own mouth in sembet ma trapo. Ama wo. Eno ne be gina so ye pu aten. Na ne ya papa John Dramani mama. Ni ewura be fa say ni ewura afi me ewura nya hwe because if you love somebody you don't want to see around anything. Na I want to make a papa Owusu Bempah say me de ma so da to so. Say ba o me awini a. Ona be pam me fia so da anim. Na on fa so nya asore because fa nya abosom dan asore na me kura me mra bi na me aga same sa mra bi na wey and the gathering of the ministers of this state enyans of mama wa nya de enyans of e mu wa infa sha asofo na on be di katri de ni won omo manum ya criminals no some of their child and children ya yo criminals enyansafo e mu wen na papa we bo mama Jesus obama corrupt ba ko bi so ne body kofi oye crook ono ukope contract na udi agoro na oji usika se bam wa wie ya no sa job sisa na building no obi di bono no question episode udi police kofa na enya izi o aji so kita card no aso top so asabike o ma echi papa bi ana so ya ni konya ya tumi obi mai tepo no ya kono hye top wo ya force ya nya card ya bi police phone bi o mko do ya no no si fam driver pass of we must of ni o kan wo musika tida no asabna woni ma police station kwesi we swaka chi me do for two mu me do for na dia ni so kwaje contract no na sika ko dia kwense mafia so for the bado na asam no ni ma police station oh no man bi decency man bi sometimes papa no na yere
oyare onyem ayare san wo ho not that rich hospital hwene ya ne ya chi ni ku atu ne ntimi kan kire se ade sei no mai din details ni police fo no ye ban be ye koya na grawa ye ko hye sa job 600 ni wo hye kubeta ni ni ye force kakra kra oh o ko chiro bi wa ban sector edio na ye timi ma ye ko mo na ne bai ni papa ye sofu ade da kro me ba betu o kan katida fo no ho o ni ba pon no o sias ni fi tira bisa sofu Ghana sofu man be ye Ghana sofu they are criminals some of them na when na papa John Dramani a friend papa no do brana gba obi aso na mai abosum dem a isa aketia for me so mo sutirem so mu ko so abedware no okwohye ombo kwahye ombo ni wa Ghana gba omi be di power yes ton ma me fa kwaje power o ton wiara o power na kwaje o ma me ti gba omi ne mu nani abre ono paso be se wa ko kristofo nko ko islam fo ozo ko ba bia traditional leaders o mu nyina ka ho na gba omi so no nye yimu obekwa kwa komfori nyina o muso hu hi o muso to aba mo tie no muso go nyina so to aba ene ne papa iko na ndero gba omi di kan ya so fo hia na so furu ko wanti memisa ene proper tangible is a few people ya papa mo akwata na me ya papa Dogbe Reverend Dogbe ono hira ma wade so ko bisa romantic nice cautious bi na papa yi ewie no asane aso foforo kaso afo na we na John Dramani Mahama the open day for the pastors na kwakubofo di ewuo menua kwakwantwi okobi me papa Reverend Dogbe okobi me papa Sam Kwanchanka okobi me papa Owusu Bempah ya me won pani wanachi okobi na ayisu kobi Bernard I love that man. You see evidence so fantini so fantini now it's not about the trap, it's about how he's deliver the God's message because me baba church 888 yeah ni 2 days or 3 days and oba catch us say mama will pick 8 the 8 is looking for his owner and he gave the prophecy that John Mama has to win the seat now Nancy Kwaku perform a good tangible statement or say nana mama o baba transno only asofu ye hia onti kan na sa na ye mehia enti asofu aso perifo ene kwaye miamia kuma na jigezi okobi one day say naji de wabere o na se na manfo na ba hye se naji aza naji konkonseni naji ti say wo boa di John Mama adwi na di agro wa fa gas bi wo John Mama ho ena all we gas no na inzebebre wo na jigezi ho enso naji amu na ba mambu nu se be ma no agire pitin ena okoma oman Ghana wan kwa ma John Mama fedi ba bi kura de ese ayi papa yi o man shankom na wey amodi asemi koma dan pare makache wo makache say we very decent noble person but in crofobia ya piepia mo wani waje anu gwase aso akotena fi enu na me ya na we dan pare this statement by nti asema na jige stumba la sentence say o say imofia for mu nti asem afesa na jige sin commissioner say imofia for awon so odin onyankopon bufu omu gi omani fi nsem na we na me beka saye before and after yi say oman no nyame agie fie pipi fo nsem dada enti me ba jo MPP ha ye media temo medi matem ma dwen na me kire sunsum kire se me nka no papa Owusu Bempah kra na adwen na fie MPP camp aba be hye nkomo NDC for camp no so odi mu a na omokwai ja worship fro na before after no na papa Owusu Bempah ka say abranchi a friend prophet a friend Bernard nim commission no share ehu pa papa Owusu Bempah you too papa me be attack papa Owusu Bempah na me tackle with one angel Gilbert angel me attacking so boa o to me make kan ope me de Fiona me de Owusu Bempah me de Paul Gilbert angel me de Paul sa na fe bi trom say mama obaba betre kunya so atraso na me church ahemfo kwan ya fa so anodness and now call the whole Ghana o fa abokas na fa bukutu o na hwe
not in a secretary position mama we more ebe chi usam na we na ndam ko hyiam na ya we wa ya osori awie won ka sunsum nsam awie won bompaye o asofo koye asofo kwani etiense odi for man shara antentem be meti no na letter buy no na kodi wrong person sam e wa asoro beto so no fi say Sunday ni refie nti me ba chi na me say sana eda or the abatom office one kan kire because I know a lot of meetings na we ana mo bibia akwa wie ye awie papa Owusu Bempah so kobi your mama nyame hira wate what say onyame dia sama to akoma so your mama obedi presence we di sofo what the sofo men si asodan ye missionaries church to church ko preach to fo papa obanyina che o obanyina che papa na Ghana for udi 4 years ni we amasa ma another 4 years 8 years catch us 8 years na woko empre ho even no soldier for kra nim say wo be di present soldier Ghana army omo ni so be di present police for em so be di present that pare yakasa nwa ma na so atin wonim say ono so be dey obedi present you to ya that pare wo force chiwam won ko buka ti that pare wa da out be da katri tray ayesumi puya omo de ade akata ho say won boye kwase asofu ikura we say mo chiwam asofu edi katri da ni enyansafo e wan ni sa kofi ni papa na ade no eze mo chiwam nyina eze mo chiwam because kofi ma ye chi papa no e ma ne yiri gumpetuwo e rich hospital ma me no nyim oti moje tu ni saa no de call the crate obe 50 ta a metrofo nyina ba mu TV Africa fo ni nyina ye papa na e chin no oba no wo sofo a wo hwemi oba no sika o ma papa no di obi mo de brand job 600 dan ni mu no papa sofo me molding because me sofo ni bi me bolding and sell credibility what you say na we na worship akoso ena Owusu Bempah papa Owusu Bempah Otwi Sam George was a Sam was a reverend na Sam George is be ni so for ni Ed Bernard was a Sam was a reverend Sam prophet no officer prophet Owusu Bempah be na ni bi o be ka se your mama say wa koso adaka back 120 because person was 4 yes about 20 it did say happens no the prophet who sees is the one who speak into where the asamko wanya no ozo makachi obetimi aka osi de be we de bra papa Owusu Bempah gara college o papa wa yade hwe papa Owusu Bempah wa kire say indeed you loved your mama indeed o can say be say e Bernard frel and every me too sweet oh na ye wie ya we kire say no quarrel between your mama and Owusu Bempah na ma first Owusu Bempah mama nsan wo moja na toni patrim happy people mama ka Owusu Bempah papa mu o ka se bi so na so dem na oyi na ye di si hene no ewo ore abo kwata rebe abo kwata wo ka won wa pam happy before papa sorry ya na mudi Owusu Bempah ni mudi nani na papa ya dwen sesa ena wa pam bawumia bawie me dia ka ba ya sika na wo sentete so tete so papa me say your video be chamontom was e be cham video na way ana papa Owusu Bempah Sam George twini Sam Loco say me if you come to ma Messi Loco Sam George Loco abayu be Loco we dey Owusu Bempah Loco na way no Owusu Bempah ya twini Loco ko gina ho prophet my senior man my father that year Rebecca on person be abekwa man bi na one for say di and then your bloggers wan no one go pom chop money o nyina obi a hwefam tira me just say yes of am here beg wo yes of na go beg we swine we nyansa papa Owusu Bempah kasa also tell na we jimi ho sharia papa ji mark no so e no say 1 2 2 2 1 2 2 ena afeder mai de Owusu Bempah be kan enko be say we dey obu say betia mama no oye 1 2 2 na we na papa Owusu Bempah o say what mama nto eye papa John Dramani mama ex president say
enam akoma pa wonti onyame esan e de oman no ahye ne nsa moma yekuti na yemra. Hallelujah, hallelujah. Under this anointing, Reverend Owusu Bempah says he has one thing to say. And he said I should say it, but I said to him, this is bigger than my mouth. He who heard from God must say it. Reverend. Hallelujah. Abraham Paibono Kosono. The Radia Kachemini. Enam Openi Nakoma Papenti. Unyamia Sadu Omei Ashenisabi. Bibia Timisiano. Amen. Thank you. Wait now. Messiah Gilbert Angel. Also can say nyame silia den dia magba obia afọ wie ya o se nyama pe o mama mu no mama nso a na ba be dey e ba be bo man Ghana yentie Gilbert so kakre bedas hwade me ka we manatie ato se so nyankopon abi o man show sa Matthew 21:43 no na se unya akwanye na se okitam ye na didi agora wa hu ame nka sem nchiro ebe free wonsa ma ba ye mobot se aboa pete ane dai insu ase no abi before se mukodu fia mon trans nyam correction na mbaba de ase 40 years asem because aninti mo transfer votes bebre ko ba bi ahunya obias baby am do obia cause obia ba kwakoto na maka say Asante region de munue se no metie to abati amono munhu bi da in my lifetime ebe history na aba no enye nipa nkwa na beto ahonhom abofo beba beto aba na majo mama. The spirit of Rollins will come. The Rollins kazas amanosoji maklafo obi ote ponkoso ompori ni ameka tse wiase nyina nse papa Owusu Bempah enuma semniu the horse's mouth onyame nhira jo Mahama onyame nhira papa Owusu Bempah mediani prophet Erika kwesientwi na nyame kan se ewiase enne ena wotwense obenyini no watime nya oba aware no oba nso kofa ne ba na maame akwai manso ato no maame ntam biko akorafo mienu ena ehira onyame nka ho onye uyi osoro abofo entine ne monhwe aha eya Attention TV me number is 0553 41 91 60